Poštovane kolege i kolegice, pristup informacijama, šta je dozvoljeno medijima, šta nije dozvoljeno medijima? Je li temeljno ljudsko pravo pravo na istinu? Zašto se to non stop blokira u mainstream medijima? Primjer jedan sam govorio prošli tjedan, tajnik stranke koja je dobila 10 milijuna glasova u Francuskoj za europske izbore, pobijedila je izbore te za Europski parlament, niko nije s njim razgovarao u Hrvatskoj. Medijska blokada. Evo još primjera. Hrvatska pravoslavna crkva drži simpozij u Rijeci, od mainstream medijima opet ne dolazi niko. U riznici hrvatske znanosti, u državnoj arhivi, promocija knjige Stjepana Loze, puna riznica, tamo ova stvari čitaonica, stotine ljudi, tema, ideologija je propaganda velikosrpskog genocida nad Hrvatima, uzrok i izvor ovoga svega, od mainstream medija niko. A SOA nam govori da neko vrši psihološki rat protiv Hrvatske. Ko je to? Kad sam čitao taj izvještaj, kratki dobio sam posttraumatski stres. Hotel Westin, prije 2 dana, udruga udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata, simpozij o otvaranju arhiva i za zaštitu podataka, traže odgovor od Vlade, pučke pravobraniteljice, Sabora, do sad nikakav odgovor. Taj okrugli stol je organizirala zaklada Konrad Adenauer, to je već treća njihov projekat koji se bavi sa lustracijskim zakonima, što je tabu tema u Hrvatskoj. Nikakvog odgovora nema. Ali uzrok svih tih društvenih anomalija kod nas leži u korijenima. Pa tu sjede ljudi koji su radili za KOS u ovom Saboru. Ljudi koji su bili suradnici UDBE. Neki su tukli po nama u Domovinskom ratu. I danas oni vode nekakve odbore i o tome se šuti. To je naravno u mainstream medijima sve prešućeno. Poljska je ustanovila institut sjećanja i rezoluciju za otkrivanje informacija. A koje informacija? Porijeklo imovine. Otkud lova? Imao si bicikl, sad imaš 5 stanova. Tito Jugendi, bivši skojevci, ovi sindikati i tako dalje, da ne govorim. A Poljska je doživjela ne samo gospodarski rast, nego moralni i pravni procvat. A gdje smo mi? Gdje smo mi? Tamo gdje smo bili skoro 80-ih godina, jer Hrvatsku vode nelustrirani kadrovi i njihovi nasljednici. I sve se ovo prešućuje mainstream medijima. A ko je meta kad govorite ovo? Vi ste meta. Crna propaganda, klevetnička kampanja, da ne govorim od koliko imate hibridnih trolova, ne samo mainstream medijima, nego po internetu, koji haraju i sve ovo blokiraju mainstream medijima, ovu istinu. Samo Slovenija i Republika Hrvatska nisu provele te zakone. I totalno se sprečava dekonstrukcija tog ostataka bivšeg režima, neki koji sjede ovdje danas i nama glume demokrate. Pa tu su, evo, oni nisu bježali vani, njihovi sinovi i kćeri, stvorili su drugu generaciju iseljenika, oni nikad nisu lopatu vidjeli, ali tu su s nama ovdje i glume kozmopolite i demokrate. Oni su probali zaustaviti to, izmjenu zakona Perković-Mustač. Sjećate se to? I tu blokadu su, i to se danas nastavlja. Sloboda medija u Hrvatskoj je samo jedna iluzija, ja bih rekao, za rebrandiranje Hrvatske, ja bih predložio da dođe ovdje Pamela Anderson u bikiniju iz tamo Baywatcha, iz spasilačke službe i nek ona pozira sa gospodinom Manolićem tamo skupa, to bi bio dobar poster, dobrodošli, welcome to UDBA land.